rang Gwnang borokrogni 5টা share. Ahute bukhorok tinini video ang mohai 5টা share no tui phaikya je share no nang payan thanga angke nini pocket ni rang kwbangma khoros khainangnai. Mane kaisa share no payan thanga angke sung mojomo rang no khoros khainangnai. Tai sana thangko bo nang hai ang hai mane middle class ni borok rong pokhe kaisa share no belai damri painani abo সম্ভব ya. To ama hai jottoniswlai dam bisi mane chini share market ni jottoniswlai dam Gwnang kok ama hai 5টা share no tui sungtini kok slainai. To video no narok paithak jornai. Tamo ke main video thangnani sagang norna kaisa request khaini abo khamo hai or ang puisa YouTube channel ang mutual fund tai share market no tui kok sabo tai video khlaio norok bo mo hai topic ro nanya mo sungkha tai interested ngaba ani channel no subscribe khainadi tai subscribe khaimani yagulo bell icon no click khainadi o channel no teibo kotar video ni notification mana bagai. To phaileng sung teruk agolai na sini main video chini share market ni jottoniswlai bisi dam Gwnang kok ama hai 5টা share ni bong no tui sung salainai tei kisa information nalainai phaidingke kaisa ke sungabo saimalainai. Sini number 5 ni stock kha 3M India Limited. Share market tau bini price suli tongo 21,152.75 rupees mane 21,152 টাকা ni bisi rang tabuk bini price suli tongo tabuk share market thako. Tondong ni busango o company ni tawsa jora chart pattern bom hai abrok nok nai mano chart pattern to brain positive orang nong no kicha sayana musungo 2000 no mane 2000 salo tabuni simi pray 20 বছর sakang o share ni dam tongoni 630 টাকা hangka 630 টাকা no tabuk 2020 busuk dam thangka 21000 ni sai bisi tar mane aro 20 বছর sakang mane 2000 no tako nang kaise share paina hangka afuru khoros kaina kamo 630 টাকা pheba tabuk nong o share no kaisa paina thangka hangke 21000 ni sai bisi rang manai tako mane busuk guna nini rang no borok bari reka. Sung abono percentage wise nakhyanko or nukjago norok saka o narinadi returns ni sijago tako oro tolao nukjago 3217 point mane thane 20 বছর 3000% ni se bisi bobini investor no return irkha omo rangni soja hisab khlain thangka nonang semano tabrung silai 20 বছর sakang 2000 salo oro nang 1 lakh টাকা rang invest khakyangke arang tabu ungi thangamo pray 32 লক্ষ টাকা ni beshi mane thanai 20 বছর bo asujoti return irkha bini investor no phaidingke o company kisa share holding pattern nai nelena tolabo bomhai tomongha bini share holding pattern 2020 September mas joran bin record tako oro promoter yago tongo 74.99% belaino kaham belaino strong mutual fund yago tongo 4.99% of haino kaham no tai domestic yago tongo 2.08% FII ni yago tongo 3.59% retail te others ni yago tongo 14.32%. Toboni shareholding pattern do belain kaham belain krak aru magi company ta huzora profit ri tongo finance logo ba thinang logo ba o company return onani belain chance tongo tako tomong kasini 5 number stock jottoniswlai damni to amni yaglo sungthanglai ni sin 4 number stock o to screen no taw sini 4 number stock bumungangke Sri Cement Limited company mo kaise cement namnai company large cap size ni company tamo market o tak bini price loi tongo 23,830 rupees mane 23,830 টাকা tabuk bini market price loi tongo tako hanya hay orna bini price chart o hayo 2000 o company listed mane chini share market o afro bini price tongani matro 54 টাকা 40 পয়সা to tak busungkha 2020 o pray 23,830 টাকা mane wansuk nadi 54 টাকা tongani koi gun bini dam barika amno sungsaka o return so nakhyanke percentage wise busuk bari khab sung nakhyor nukjago pray 39,562.81% mane sungobra rang bai suji hisab khakyangke mane 2000 ro tabung se 20 বছর sakang nang oro 1 lakh টাকা oro nang rang invest khakyangke taw 2020 o nini rangi thangamo pray 3 কোটি 95 লক্ষ rang mane 1 lakh rang no pray 4 কোটি rang samri rikha kabangma borok mo bisase ephang man tangmle share market kintu jara saime rok mo bisase ephang mano kintu share market kuno share mo kino return ro bin investor no omo kubikok phaidi sungo company bo holding pattern kisan nai nelen mane bini share holding pattern kisan nai nelen tako to record to same no 2020 ni September mas jora tak promoter ni yago tongo 62.55% mo belain kaham mutual funds ni yago tongo 8.76% other domestic institution yago tongo 2.73%, foreign institution yago tongo 11.37%,
retail and others ni yago tongo 14.57%. To omo bahai no bini shareholding pattern belai no strong belai no kaham. Omo bahai no future obo omo bahai no return nani chance tongo tako. To tau sung thanglai ni sin number 3 stock stock ni bung hangke Pace Industries Limited. Omo bahai kaisa large cap company bini market price tau suloi tongo 27,457.55 rupees মানে 27,457.55 টাকা রাং আসুক বিনি প্রাইস চলি তাঙ্গ টাও মার্কেটে তাকো নসংবনো বিনি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন নাইলেন তো থানায় কনি কোম্পানি নিসাই অ কোম্পানি তেবে কোতাল 2007 সালো অ কোম্পানি সিনি শেয়ার মার্কেটে লিস্টিং মানে তাকো আফ্রো অ কোম্পানি নি প্রাইস টমানি মানে 2007 সালো তাকো 246 টাকা 57 পয়সা গতাও 2020 বিনি বস প্রাইস সংখ্যা 27,000 ni বেশি রাং মানে 27,500 কাছাকাছি বিনি তাবুক প্রাইস লই দं মানে বস গুণ ব ইনভেস্টর রাং কামাই খাইরি কা আর বাহিনা সং পার্সেন্টেজ ওয়াইজ নাইখাংকে 10,086.58% ব বিনি ইনভেস্টর রিটার্ন দির কা তাকো মানে নঙর যদি 2007 মানে তাবুং সিমি প্রায় 13 বছর সিগাং 1 লক্ষ রাং ইনভেস্ট লাগিয়াংকে নিনা রাং তাবো ngি থাকামো প্রায় 1 কোটি নিসাই বেশি রাং বিনি shareholding pattern nailien tako 2020 ni September mas jora bini abo data tako promoter ni yaga tongo 48.31% mutual fund yaga tongo 11.66% others domestic institution ni yaga tongo 2.50% FII ni yaga tongo 25.20% blaino kabang retail in others ni yaga tongo 12.30% to mo bahino fundamentally kaham no tangi malai shareholding pattern bo boni belani kaham oro kono warna kri tako to mo bahanya finance salogo tebo return nani chance tongo tako nga phaidi sung taw turuk agolai ni sin number 2 stock to serial number 2 sini stock ni bo mangka Honeywell Automation India Limited to mo auto sector ni kaisa stock bini price taw sule jong oro nahanga di 38,250 rupees মানে 38,250 টাকা বিনি প্রাইস তাবুক চলি টং টাকো বিনি ম্যাক্সিমাম চার্ট নর সং নাইলে নর ও কোম্পানি লিস্টেড কাসিনি শেয়ার মার্কেট 2000 সালো মানে তাবুং সাই 20 বছর সিগাং হংকা জেফ্রো লিস্টেড খা বিনি প্রাইস টং প্রায় 391 টাকা তাক বসং খা প্রায় 38,000 বেশি রাং থাঙ্গা বিনি মানে প্রাইসিং থাঙ্গা তাকো অর ভাই সং নাইলে নে বিনি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ 6,841.98% 2000 অর নং 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট থাকে আঙ্কে আর রাং নতাবো আং থাকামো প্রায় 68 লক্ষ রাং অমনো সং হোল্ডিং থাঙ্গে নেলে ন বিনি শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন বমাহাই 2020 ni September jora bini total promoting tong obong yago 74.99% balai no strong balai no kaham mutual fund yago tong 12.85% domestic yago tong 1.34% foreign yago tong 0.73% tai others yago tong 10.6% तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नो तो कोनो वारना करी कोनो किना करी कंपनी बो प्लाइन फंडामेंटल कहम तो नंबर 1 स्टॉक थांगनानि सिगां नोंनो कायसे रिक्वेस्ट खानाय तावसो जरो भिडियो नो चाजाखा बा नो लाइक ते शेयर खायदि ताइ महते भिडियो ना बागै चैनल नो सब्सक्राइब बो खायनानि तो तावसों थांनायनि सिनि तिनि नंबर 1 स्टॉक जत्तनिस्लai दामनि नंबर 1 स्टॉक ताको तो कंपनी नि बमखा MRF लिमिटेड MRF नि रो खनाखाना स्पेशली तामो टायर खायउ ताबरो माने टायर्स नाम गायनि चक्का सनाम ताको मार्केट प्राइस ताक भुसुरि दं 76,000 মানে 76,000 টাকা কাইসা শেয়ার নি কাইসা স্টক নি দাম ন 76,000 টাকা চলি দং তাকো ইনকা 2000 অ শেয়ার নি প্রাইস বসু তমনি প্রায় 2352 টাকা ইনকা আবন দাম তাক বসুং থাঙ্গা প্রায় 76,000 নি বিশিরাং ইনকা থানাই 20 বছর ববুজ রিটার্ন রেখা 2,774.49% মানে নংর 2000 1 লাখ টাকা রাং ইনভেস্ট খাইয়াংকে আর রাং তাবো अंगि থাঙ্গামো প্রায় 27 লক্ষ নি বিশিরাং तो फाइडिंग जों बिनि बहायनो शेयर होल्डिंग पैटर्न किसान नायने लेनो 2020 नि सेप्टेम्बर मास जरा बिनि शेयर होल्डिंग पैटर्न कमहाय promoters ni yago tabu tongo 27.87% mutual fund yago tongo 9.91% sini domestic yago tongo 8.29% foreign yago tongo 7.37% tai retails yago tongo 46.53% brand kamangko others te retail ni yagon tongo tako to amo bahanyo fundamentally kaham strong kaisa company oro invest ta bu khlaimano ko wana kari future rogo o company te bolla arun chance tongo tomong khasini tini pasta stock je stock no pain thangke nini pocket ni kabang ma rang khoros khainang nai nang hai borong bagi abo somya phang mano kem ni yago jori rang kabang tongangke omhai share no bo norok paim nai tako hingke tini ni video no ang te bisi lorlia
video no naibagi belai no hambai malai phini mohai tekise video